Welcome to školsrpskog.com. Today we are talking about the past tense of the verb to be and asking questions with where. Gde si bila for female singular, for feminine singular, sorry, and gde si bio for masculine singular. The places that we are going to mention are London, Beograd, Beč, Prag, Crna Gora, Budimpešta i Banja Luka. Gde si bio? Da li si bio u Banja Luci? Ne, nisam bio u Banja Luci. Da li si bio u Londonu? Da, bio sam u Londonu. Da vidimo ovu sliku. Da li si bio u Crnoj Gori? Ne, nisam bio u Crnoj Gori. Da li si bio u Beču? Ne, nisam bio u Beču. Bio sam u Pragu. Da li si bio na ovoj slici? Da li si bio u Rimu? Ne. Da li si bio u Budimpešti? Da, bio sam u Budimpešti. Da vidimo ova pitanja za nju. Da li si bila? Da li si bila u Beogradu? Nisam bila u Beogradu. Da li si bila u Banja Luci? Nisam bila u Banja Luci. Da li si bila u Crnoj Gori? Da, bila sam u Crnoj Gori. Na ovoj slici, da li si bila u Pragu? Ne, nisam bila u Pragu. Da li si bila u Budimpešti? Ne, nisam bila u Budimpešti. Da li si bila u Beču? Da, bila sam u Beču. Now you try to do the same.